Inaprubahan sang Sangguniang Panlalawigan ang pagpanagtag sa mga idik sa mga rice farmers sa 6 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Ang 6 ka mga banwa ang natumod nga apektado sang El Nino phenomenon. Sa sesyon, unanimously approved sang SP ang paghatag sang otoridad kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr. nga magpirma sang Memorandum of Agreement. Lakip sa nasambit nga banwa mong Kabatuan, Igbaras, Leon, Miagao, Tigbawan, kag Tubungan. I would like to reiterate my previous motion for the grant of authority to the Governor Arthur Defensor Jr. to sign the Memoranda of Agreement for and in behalf of the Iloilo Provincial Government with the municipalities of Cabatuan, Igbaras, Leon, Miagao, Tigbawan, and Tubungan relative to the distribution of piglets to rice farmers affected by the El Nino phenomenon. I so move. So moved. Any second to the motion? Seconded by Honorable, yes, Tanan? Board? Yes, unanimously seconded. Motion is approved. Sa karon pa dahil nga panghatag ang Iloilo Provincial Government sang bulig sa mga mangunguma sa probinsya sang Iloilo na apektado sang El Nino. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.